tu ni sim thum hlamul kom sang ni la som ni lagup ni kho injong Thadou thusoh akonin banoi thusoh dang ho Thadou pa ba ngai hla na nei ki taw hite thusoh nisima ba si hlobum Imphal airport na Thadou in pi lam kai hon so pi vai pheli mkhong ho mi thi khat galam to ubin tompot ga khu ubin hi Ruchung lei mo nga pu pi ke semin Delhi munathi na to na inlang ki pon dinga lampi thelo pha na pu Michael konte nga ma in lampi hin go na tunya emphala ko na lei mo chan pu lung thea dita je in Michael chunga ki pathu seiwe ti thulut nisungmi te akonin ikimon hi Date 2/8/2026 Sunday ni kon 1932 to 1935 Laiza El Pungul Hau Thum Song le El Dr. Projer Chule El Pu Thang Nilal Sinatian Hi Cheng Ho Ni Ki Thova Thadou Thun Tha New Testament le do translation na bol Laizuwa Typewriter an sun do pu El Thang Nilal Sinatia Martin Sung Mi te atu sa te chu ase now in mun mar khulen katar asam munati SM in ga ki mo pi bin bil na ki ne jin hi jete ki thon chun ti SM in pu El Thang Nilal Sinati amonu achapa ji no sai pi hu pon khati SM in pu seislen sil thawin sil pe na nei jin chizo chun Reverend Dr. El Singh Sot Ever TSA in pu El Thang Nilal Sinati na sung mi te ko ma ki pa thu sei ne le pathin hinga taw na in sung mi te chinga dingin nei jin hi chizo chun 1979 kumalam kai masahon pu El Thang Nilal Sinati Thadou te angai lut na zala het na thep na it chalo hi la pat na la na mel chi jing na dinga ki pa thil pe sai pi hu pon le kham tang pon chule mel chi jing na thuji memento na pe win vet na le photo ki la pi na ki nei jin a hi pu El Thang Nilal Sinati hi Thadou te dinga su mil thelo akhang khanga mel chi jing ding na za bol na pi jing ding mi a hi May 3, 2023 ethnic conflict hong ki patna pat tu chan hin government na ko political solution nai lo ji indigenous tribe advocacy committee ITAC Perzol zirbom in Tulai state government in SIR boy pijing hi to thodin ki to ta le fair thena chule transparent ta conduct na divin to so in neyo WCKSOS Ukronin Zani Nisim 2 August 2026 Sunday ni Chun Highway Blockade Chung to Authority State Government Hon Pan Hin La Ova Selective Region Blockade Ki Bol Hi Su Tip Lo Let in 48 hours ultimatum warning and the ball win hi Hichihin August 3 ni dan 12 am pat August 5 ni dan 12 am chan phat api ubin hi Langmei namadi ngabuba LNDF Langmei Naga Defense Force ki phut do ata aki se hi chi LNDF hi naga te do na hi poi naga te ki pun khom dinga ki ding a hi indigenous te gam hu do dinga ki phut do a hi ke hon ka bol counter economic blockade kina sa lo hi je in August ni sim 5 a kon total sadang ki bowling hi tai aki se hi chi sadang hi UNC do na hi po hin la tangpul to maintain blockade a bol do na hi ku ki CSO khron hi chan chu hi tun la a thu so ngai zu montana